Issa wahdejna ħanisfru fl-imkien tridu. Issa wahdejna. ċaħad minnkom jiġi miegħi. Tonijiet li aħna naħsbu li għandhom jimxu l-qoddim, kemm jekk l-bini tal-solar liħor li għandkom bżonn hawnhekk biex l-iskola tkun tista' tiżviluppa bl-aħħar maħtiġijiet oħra, kif ukoll mal-biċċa ikunu imwettqin mhux biss sempliċement biex nagħmlukom pjaċir, imma x'nemmnu li din l-iskola qed tagħti xi ħaġa importanti lill-pajjiż li tiġbed fuq l-ammirazzjoni anke fil-qija tad-dinja. Jien nista' ngħidilkom meta xi sentejn ilu kont ġibt xi studenti mill-Università ta' Cambridge hawnhekk kienu impressjonati ħafna biex isegwu din l-iskola għaliex ta' fejn jafu huma, sa fejn tifir ukoll, hija l-unika skola Żlamika fejn il-maġġoranza tal-għalliema huma nsara. U l-fatt li jistgħu jgħixu flimkien studenti Żlamiċi. On the bus go swish, swish, swish all day long. The people on the bus bounce up and down, up and down, up and down. The people on the bus bounce. Għax forsi mela hija għax nġibha
Jiena ħanamil lek badna. Għanna l-Donja nekxin palissa. Għanna r-ros bit-tħleġ, għanna l-ħut, għanna l-kuskus. Qoli lix biddek bis. Għamil li mida? Hello? Man Sara tajn li tfal ħafna biex jikbru f'ambjent università. Huwa pjaċir tiegħi li mill-ħafna li tagħtu intom bħala rikonoxximent nixtieq noffri xi ħaġa żgħira lill-iskola biex tkompli tissaħħa fix-xogħol li tagħmel. Honorable Bertello, thank you so much for your donation for the Mary Mendatur School. We are really, happy and proud of this donation, and we hope that we'll get more donations from the Labour Party. Thank you so much. Thank you for all the attendance. Thank you. My only problem was that I ate before I came here, because I would have liked to eat all the food that you have here. Unfortunately, I had pasta before I came, so I don't have any space there. It smells lovely. Thank you. Grazie, onorevole Marzo. U għana gburin li qegħdin hawnhekk fisem it-tim ta' Ċirramigos, kulħadd jiġi hemmhekk ħdejna. Grazzi minn qalbna. Xukran. Biex inskarnata ta' ġifieri. Ma u pjaċirek. Mela, it-tfal kollha jinżlu, ħanajdilkom sa nagħmlu. Ara, ismajjina tal-isptartu fil-madrasa di, Hello.